fumbuni lona haki msurenga. Assalamu alaikum. Kwezi wa Komori mlobo nze mlondani ngarimbweshani zetu sa zaheri usoni mwe ubinadamu lo ubanu banu. Kwezi rijavanos kwa leonu rikamba ze hadisi za husiana ne wananyasi walo masiwani wenda wariwanili yao waangali yao ze taabu zilo wonsiju yao wananyase mabeja wanashe watu mabani hatu wasa wasuli wonsiju yao garuonao ze taabu ziwahundrao ebongo enyi wa Komori mlohunu Faransa numlo armwe dunia nyonsi na muhime mvaihambo nzimbili ritikubali zendongo zijirio wonsiju zijirio wana hatu zijiroa na shewatu ebongo garimparao ne 2000 inu ijao ekari shindiri hundu tartibu za ufanya mwendo wahenda armweze idara za ladimu rendera wahimilieru wa juze ezendongo zijirio ngazijofanyia ekaka zijamkinishia garijo ndana 2000 kwa madekeli rukwa ndana rendera fanye maandamano ya jana na mengomili na 8 inshallah taala rijeri ambeze habari zini ukanga mmonao wala wanatu wa mbangwa ndo masiwani wendewa wone wafanye maandamano hamwemwe watinambata hambu watina ukawa dise wandu shawende wadai ze haki za kibinadamu zifanyie wonsiju wende garuonao watingoju siwa wewa mbarumwa magari ya majeshi na singarambia we majeshi yale majindu ya peu yala ukakarti radine zenduko wafanyao watikubaliwa hadalani azali wende wadofanya twabiambi ya madazila kwa tuona haya nezenduko zijirio kwa tuona haya kaya waundo wana hao waundo wawalisao waundo wafanyao hazi bontiju wafanyazi hunu wawabwesheze riali majindu ya peu yala yende ya kanti kweli kasina hazi chotu wana no wana hao si haki ebongo parao majindu ya lo hunu tena ya hima ya kaanti omwe armeze kanape wauno wana hao ondewe ulaya waje armwe madabano waje waonese kaya gwatukilwa uneze ndongo zifanyi hao amkazo yabo ikangabo mdujo ka urongowa ya enjezi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alaikum salam. Daima usiku wa malelo si uchabanu rijari mparani haruma mfumbili ilirende radu hashiri shana oliwe de sijiri yo Komori safara leo inu mwone za jiri kabli ya rane japara jamaa kamili za huwa Komori ngamparoa ikoni amparoa ikoni walo Marseille no ikoni walo Paris no ikoni walo ikoni ekakweliwa wa ikoni uhanze ikoni watiliwa zeuka riuliliwa wananyasi wafu wasawa ndwa zero wasawa ndwa latiwa baada hapo suka lelo siono active ikayao ya kishenzia ndwa nezebwa za azali akazilamba akajeshi lode likobiriliwa nanti okay mananyasi shamwini ikayao halola mzu nyima baniha wanashewahi wa babaha he majirenda mano tablo ikayao azalam dede ni pele ungumbe yoni ukashamwini tola kachabali ya hatasho node shanguto zungulia yo hambokana ngamtambi hao yarengwa ya vuri zo gari ni ulabale namna ila ulado bonze ko jamba izo yato ndo ndani abanke kanga abo manadamu ulwana ubinadamu wakaba nabasanga siaru mazinyama na ubinadamu gari mpara oni amado jeri hadisi yauka emalizango za waswidi banu ngari wonao namna ila pizi wao ni wenje yaukana kamjenda zindi zora kanzari jipange yauka inu bwana yanzo mali yanzao mvu yanzao fikira abasa inu ngari fikirio namna wekao ngatuka ukombonzi yatushaturo toka na wandu wende mono wanazijana warantu andosha hao ne zihazi za hao ne zemali za hao ne malaho ya hao ne masteri ya hao wamba ngwandu wa soventi ni mloko morira hare jaja bonga rijohuja rare jaja ngari mwambia oni ya ukana ebanu shahanyuga nyama fidia basi mlocha mvurizwa mwe hila shanyisi wandu wa udaili ya wandu ebo hajanga mtuka urende hajema bani Israila mlaaniwa haukawamba wanikiwa wakati wanikiwa kwa jarekonesi ola mwanamshe rantu wanahe wao wanazijana walonu wana hao waranti enye manaha nyuhindi ebanu basi shahanyu do utodo hula wojazase nyuma kamtuta ambiha jambo kanga wandu walo hunu
banga mmono magau ya saidi yao azali na onga Ufaransa mdiye la piziwa yo porte plainte e majundu ya onga ihunu nga yonao zepare nga yonao monje nga yonao maji shakoli ya daza kwa ninga saidi yao azali halafu wenda hula kabatu shura timize sejuri ya nguva lembi hajaza na mdoto ulaba haina mru ujoda zaba sainu uwenge daina azali haina mru tojo shida ngabo ya kula mbeni ni azali yende ya la pise mbabaha wa adabu wa haste shaisora kanzala mbe banudo kana bande de ruso mgarambula nao o wandu ame watojo enshi ekakwa jenda wanyamiziwa au watojo enshi ekakwa jenda wamba unafiki inde mala rilio abangenga rambao ni wa Komori ngabo wandu wasihe watuka uransese famisa hao henu utotuka ushinda usakomori ekenge na baingero bo 10 towe ekega mtuka ubaki singare ndao abasa yunderi mwambia oni okana ngare ndao kebalanga bantu akambarende ngamtuka wala washenzi wanzao fara ulo hafuda ena wananya abasa kabati joride ya tenekere dengarime yao au kere ngari firwao au kaizo desili yo zo desili yo kamdaona ndo singito mwambiani ni rogoze waze wa ikoni niwambie ukana zikahamba mbaba uo do ukana irumbi ne mwana hahe enga ikoni ngiona wa ikona basa yunika ulazimi kai debarque ijua washenzi ne yapuwa washenzi wala wende wakonende mwana shewangu shamsudini ezetwa biazira sha ngari mona oni ya ukana nyuhanze ikoni ni beheri sala ya mwisobanu ya ukana inu bana ikayao ushindo ngwendo utushida gurumo mtu yawe pasirabo eke kutiwa msafari eke ngona malito owa eshe jihad sheri sala mhimu ni beha wabanukana ni wanyazi jana wa ikoni ikayao nyide mweda mahibe magari ya wandu nyide mweda mabunza nyide mwamba ngamodo madaiji hamada gazo na bala mkanza mwede maprofite ele tangala hamada gazo mdola nuhinwa bari mwambia unikana na mdoto Vantara baba nilika ikoni ya boda sinanyi rika mitsami hulida sinanyi rizi ya rama garendo rasome rika ura mpira rika hufanya hizo wandu wakaufanya rama garendo rasome rija wala jawabu ratsura ngwa muhazini karijama garifirwao wala karijarendo wanafiki sharipashi ya jeri zitapili yeshode sharibe ya bana rizi anga mona wakati unili jeri msaidia abanga gari mwambia oni ya ukana na mdaze au Vantara nezeme nuana message wakila ba mafanya o bani kam tu presenter ikoni kam tu presenter mijia hatu ngejo presenter wandu warao Mwenyezi Mungu wandu waliona mahaba wandu ikayao ngwa una hamu unaona nyako wa hapa ngamla Somali ngamla Tomvula mimi wana maunu tipia gari la pizi wao yo deja yo quelque chose ewa ulo ya bongo fanyo ewa ulo hunungo fanyo yabo ewanu weti sawa na Mwenyezi Mungu la yastawil khanidun na mjaha winchi bwa baba na mjaha winchi bwa tate be safari yinu ngarendao baingerendao raone makuro swangarendo rafya ba urifungwa shangwa juwao ya ukana ebanu basi mkontine ngamsaidia ele fujarilila izo ndizo rakazar mbiye na ukana 2000 eka karijafanya marshe eka karijenda Komori na mkeradhi mtu arimweze kana penyo wandu mndu ambaga sindanyi abasake iti ambaga sindanyi na mjue mje wawazinde mimi mje mbono wendao kutoka hoenda utona nafasi kujoto utoe mapesa ya saidie mraji kwa kwatu anzaye desha katine mapesa izo ndizo rakazar mbiye na ukana karina ulashe mpaka Ungwana kasinu siwa Komori na siwa mare maore zuani mmali azija azipianga sini zorangu zamani bima ulozi hazizabiho warima mtangani ho wani azahatu zinu warima mtangani ho wani azahatu rijito wafidia riwanie mibaka ya Komori daima asiyolisi wananchi wa Komori lazima likeze damu zisipotee. Ungwana kasinu si wa Komori na si wa mane maore zuani mbali gazija azipianga sini zorangu zamani dima ulozi haziza mihono shababirisia na pia waume na washe shababirisia na pia waume na washe
ndo maisha ya usoni ya matusi wananchi wa Komori. Baka manifestation ya